Seperti biasa teman-teman, goyang out yuk metis atau tak kokak daun kakekok, daun gedang aruratan itu teh mah gae. gara ruyang. Oke teman-teman, kita menuju ke Pondok Bali teman-teman ya. Tuh perjalanan ke Pondok Bali seperti ini teman-teman. Seperti biasa teman-teman, tuh Abijar, semangat Abijar, mau ke sawah, pulang sekolah Abijar ke sawah. Ada dogi kecil, sama yang besar, doginya putih. Kita jalan-jalan teman-teman. Ibu-ibu, si mama udah pada keluarga, udah pada duluan di saung. Gak tahu masaknya udah beres apa belum, gak tahu tuh. Kita nyusul. Alhamdulillahirobbilalamin, udah nyampe ke sawah teman-teman. Si bapak lagi nyangkut tuh. Goyang dewa yaitu goyang atau dibawa ke sawah teh. Nyampe ke saung. Asak liwat nak. Tuh mana? Aduh, ya liwat kuat kieu. Metis. Pahe metis pahe. Aduh, ente goyang pahe. Haha.
Aduh, metis gedang. Belum opak. Belum opak. Bu Nining lagi apa itu? Belum opak. Belum opak. Mau. Boleh, asak kata. Rasakan heula nya. Harus sama kopi itu mah. Iya tuh itu Saina udah ngagolak. Udah menyaheng. Udah menggolak, udah Bu nahan teu bari ngopi. Udah neng udah menggolak. Sambal naon, Mak? Oh, tuh. Sambal nyanut sambal panas-panas kieu. Di kebun ya. Niis genahan ya tiisnya. Genah niis na luhur batu. Cok. Genah cok, Bang. Genahnya Bang. Naon dia tuh, Bang? Terus diamparkeun eta na daunna, Mak. Ih. Pas ka dieu pas asaknya. Jadi urang jadi teman tuan eta nanya. Jadi mantuan ngadaharna meureunan. Ada jeruk limona kamang. Entos dianggo. Dua mana? Embu tadi. Sok bae buru darai. Naonna? Bege ngeturap. Udah timah aya itu sakasro. Heeh. Aku gantung toroyan tuh. Itu tuh asinna apa pion cenah? Ngantong waka kabeh. Apaan sombreng? Etik saeutik. Bang Breng. Kurang itu lapar nyus-nyus. Nyus-nyus ya. Masih dahar petis, dahar naon gitu. Keukeue we teu acan mamut. Ari ieu naon? Jonghe. Jonghe. Jonghe teman-teman tuh. Ieu sambal sereh ieu sambal somrang. Aduh, eta tak kokak. Daun takekok, daun gedang takekok. aruratan. Kitu teh mah gae. Baru Barudak Aduh, olah carecok Mang Adang ke disunat. Kumaha? barudak ulah garane. Carek cok. Ulah carek cok. Ulah carek cok cenah Mang Adang. Takokak daun takekok, daun gedang aruratan. Barudak olah carecok Mang Adang ke disunat. Pur. Ok awurkeun. Kudu make alketip we deui mah. Ame sila man, Bu. Tah eta. Awas bararasuh. Da ieu mah teu lat guyang eta. Babang, buru-buru Lapar lin. aja. Hayo Mayor. lain ai neneng yang itu mana deh? Cek Iti. Cek ini. Kita makan teman-teman tuh. Makan, keburu makan. Nasi liwet botram, botram nasi liwet. Besan bea karek deh. Tuh gelobak keneh itu kastrol itu. Iya so. Ai bime tuh kemana? Wih, balik. Pokoknya dia mah jangan situ aja. Sok kes. Neneng mana neneng? Nu itu mah di jarang heula di situ mah. Mau makan enggak? Neneng teh naon keneh neng? Mama, terus neng, minumna karek ngeuap budak hayang geus. Saha? Di babang itu daerah. Oh, keur ari bakat. Gara ruyang. Ruyang. Neng anak mah. Ieu cenah kiri. Oh liu ka tubuh kita ngewa. Abang ka dia abang. Cenah kiri. Aya geus aya gaun deui. Buat dalaman ku daun. Abang mana? Ah, ieu teh. Iya. Tatap plastik. Oh, di kieu teh. Apa, Mama? Mau mama. Nah, Mam. Bapaknya berek ikut moal cenah. Nah, itu. Aduh. Ini teh dekat Teh Haji Soin teh eueuh. Tah bener teh Nining di dinya. Di belah mana sih? Ini belah mana? Ini mah belok kan di sini. Nanyakeun ka budak teh ka budak. Oh, gaya. Terus di lapang di pusat barudak pramuka. Pacacepnya aya yang
Yo kuapkeun, mah. Mamam atuh, mamam. Nah, mangga teh mamam. Tuh dua tuh. Pahe mamam atuh. Mamam. Ayo mamam. Ayo kita makan teman-teman, makan teman-teman. Teman-teman makan teman-teman. Kan asa kurang nyaman gitu deh. Oh duh si Abai kuat ngekitu Abai tiris. Moyan. Aing ke sawah deui dia jeung kulit ikan udah mah jiga maseri. Kamu na sorti ini tuh ngomong. Langsung menang aguyangan tuh ya teh balagung leuh. Heeh. Ngagapak sawah ieu. Papa. Aman karena rematik darah tinggi itu ngaruh. Nganda nu kieu mah beuting ada susah. Ada murah banget. Panas. Ya tadi si kali Ciben teh ulah kali beres mah. Panas kene jalan lagi. Tuh minum teh hangat. Abah teh Kak. Naik asa aya malah nih ngora nih. Bu, iya mah tong di sana kayaknya. Sebagian pulang duluan. Bibi keur metisin bi. Metis naon teh? Gedang papaya. Ih, gedang tuh. Pahe metis pahe. Metis pahe. Marana? Bade uih. Mudik pulang. Kalian tinggalin. Papa tinggalin. Naon? Hayang uih dak mungkin sakedendeng kayak urang wakalan Mak, kadea nu tinggalin. Tapak di ditu bawa. Terus canak tapak. Iya dia nak iya. Bade uih, Bu. Tuh ibu-ibu rempongna ribut. Sampai jumpa lagi ya, Bu. Kita mah masih diajak bawa nggak bisa jangan di ditu lah. Ibu tos diantosan, ibu tos dijemput. Mohon, Bu, mohon. Lain kali kesini lagi. Iya, Bu.
Teh aing ningali Pahe ditinggalkeun. Tah. Tah kue. Pahe belum pulang. Sore. Ke sore pahe manya. Mama naon eta? Makan apa itu coklat? Oh, makan coklat. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti di vlog sederhana ini ya teman-teman. Tuh saya bersama Abijar undur pamit ya teman-teman. Selamat ketemu lagi di lain waktu, di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.